uyu munsi yuko tuberekane mutambuke abandi dukomera Imana yacu amashi. Reka ayo mashi tuyongere tureke tutambuza. Ndabona basa neza baraberewe, reka tubakire duhereye kuri Alain. Ndabona yamaze gufata mikrofone. Let's welcome them starting from Alain. Reka twibwire ku batamuzi ariko tubwire na mugenzi we aduhe na gahunda zabo. You tell us about the program of your wedding. Hallelujah. Hallelujah. Amazina yanjye yitwa Alain. Kandi umufoswe sejana muri Siriya. Reka dukomere Imana amashi menshi. Urambabarira rwose. Bwana asifiwe. Twikirize cyane. Amen. Bano kukoresha igishinwa nanje. Murakoze cyane. Amazina nitwa Kadumba Kazi. Ndi umukristo wa muri Foursquare. N'umujulius. Wanjye yitwa Liki Amor Pacifique. Ntabwo yabonetse, yagize ikibazo cy'uburwayi ariko hamwe n'Imana biragenda neza. Twaje kuba tubiri aha ngaha, ibirori biri bugufi bwanyu kabisa. Ni hano hepfo, transport biroroshe, tugenda n'amaguru ababishoboye, ntabwo ari kuri na Plexia gusa kugwa bizobera. Urusengero ni hano iwacu, hanyuma reception tuzasubirayo. Rero kubabona nizo zishimo tuzoba turi kugendana uwo munsi, ariyo makuru twari dufite uno munsi. Murakoze cyane. Muri famille Shalom. Nzongera yitwa Murekatete Bivu. Nawe akaba asengera muri church yitwa Life Way. So tukaba twifuje kuza kubatumira mu bukwe bwacu. Dufite ibirori bizaba ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Gusaba no gukwa bizabera kuri Excellent School. Church ni hano, then reception tuzasubirayo kuri Excellent. Murakoze cyane kuza kwanyu mu mico y'ibirori. Amen, amen. Mon nom c'est Patrick, Yitwa Patrick. Nous sommes ici pour vous inviter Ndi hano kugira ngo tubatumire à notre mariage. mu bukwe bwacu. Je suis dans la famille Alpha. Barizwa mu muryango wa Alpha mu itorero. Ma fiancée c'est Denise Ishimwe. Fiancé wanjye yitwa Denise Ishimwe. Notre mariage c'est le week-end prochain, le samedi 23. Ubukwe bwacu buzaba mu cyumweru gitaha tariki 23. Et nous sommes ici pour vous inviter. Turi hano kugira ngo tubatumire. Et notre joie, Umunezero wacu c'est de voir tout le monde. ni ukubabona mwese mwaje kwitabira ubukwe bwacu. Je sais qu'il y aura 2 mariages. Turabizi ko hari ubukwe bubiri butandukanye, Mais nous avons approché notre mariage pour que vous puissiez commencer par là d'abord. ariko ubukwe bwacu twabwegeje imbere kugira ngo muzabanze mu bwacu muzi. Et quand on était en train d'étudier, Turimo kwiga twitegura inyigisho z'abashakanye, nous nous sommes convenus avec les bien-aimés que on d'abord passer par là pour qu'on puisse descendre ensemble là. twavuganye n'abavandimwe yuko bazabanza kunyura mu bukwe bwacu kugira ngo bajye mu bwabo. Donc si lui-même va venir, soyez aussi là. Rero ni karibu cyane muzaze mu bukwe bwacu turabatumiye. À d'autres, la réception c'est ici à Ituze Garden Dote na reception bizabera hano ku Ituze Garden. et le mariage religieux c'est ici. Gusezerana imbere y'Imana bizabera hano. Votre présence c'est une bénédiction. Kubabona bizatunezeza cyane. May God richly bless you. Nk'uko bisanzwe dukunda kwerekana abana bacu baba bitegura kubaka urugo, We love showcasing our children who are preparing to get married. ariko ni kubw'impamvu zo kugira ngo
tubashigikire. That this is for a reason so that we can support them. Kandi nta kintu kinezeza umunyetorero ko gukora ubukwe akabona abanyetorero. Nothing brings great joy to have a wedding and see your own people come to your wedding. Icya kabiri ni ukugira ngo niba hariho umuntu waba afite impamvu ituma abantu badakwiye gushingiranwa akaza kuyivuga. Second reason is that if you have any reason that stops them from being married, you can approach the administration and tell them. Gusa ntituguhera mikorofone hano ngo uyivugire hano. But we don't give you the microphone so you can speak it here. Ni ukuzaza muri administration ukavuga ngo wenda Kado uramuzi yigeze ashaka ikindi You afite undi mugore. attend in the administration. Twasuzuma twasanga ari byo Kado tukareka kumushingira. You come in the administration, you give us your reason, and if it's valid, we do not wed them. Ariko ufite impamvu yo gusenya we ntazirirwa aza. But if you have a reason to divide these people, do not come Ariko forward. abana bacu turabazi bose We know our children, kandi turabashigikiye. and we're supporting you. Mukomeze mugire imyiteguro myiza Continue having great preparation, kandi Imana izabaha ibyo mwifuza and byose may mu God bukwe give bwanyu. you the desires of your heart. Reka turambure ibiganza tubasenge. Let's stretch our hands and Mana yo pray. kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, turagushimye turaguhimbaje. We thank you and we appreciate you. Turabizi neza kuko urugo ari umushinga wawe. We know that the marriage is your plan. Wowe wenyine waravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. You say that it's not good for man to be alone, Uhitamo kumuremera umufasha umukwiriye. and you created for him a suitable helper. Aba rero bahagaze mu isezerano ryawe. They are standing in your divine Bagusaba appointment. Kristo kugira ngo Father, I bashigikire. pray that you support them. Wakurire intambara zose n'ibisitaza mu nzira. Remove all the obstacles along the way. Mu bihe barimo bategura ibirori byabo bahirwe. As they're preparing, may they be blessed. Barinde kurwara, barinde impanuka, barinde ikibi cyose. Rebuke accidents, sicknesses, anything Uzageza data bageze mu birori byabo bikabanezeza. until they reach in their own celebration. O Kandi God. natwe umunezero wabo ni wo wacu. And Father God, their joy is our joy. Twese hamwe tuzafatanya dushima izina We ryawe. will join forces to praise your name. Urakoze mu izina ryawe. Thank you in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Murakoze cyane, mwasubira mu myanya yanyu. You may return to your seats. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nari mfite ijambo nifuza ko twaganira mu mwanya utari muremure, I have a word that I want to share briefly. ariko hari indirimbo imwe igira igitero kimwe. But there is a song that has one stanza. Igihe cyose
umufunga uri Mu witwa depane kabisa. ambulance. Hari Hafi umufunga witwa ambulance. hari iwacu hari groupe yitwa ambulance. Wayizanye. Nazanye bamwe muri bo. Yazanye abayumbe Baracyari bakora inyuma na kabisa hariya. ariko ejo bazaba bahari. Bazaba bahari cyane ni ukuvuga ngo haza umukungu uteye ubwoba. Uteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo nukuja mu bukwe. Akira Umbisa Akira Musagawa Akira Umbisa Akira Umbisa
ubukene si wo mwanzu wanze we yoyoyo ayo magambo aroshe mukuru ubugumba si wo mwanzu wanze mana we amarira si wo mwanzu wanze upfusha si wo mwanzu amarira si wo mwanzu wanze ese muriteguye egiputa si wo mwanzu wanze we yasa kiguramara adi kigura we kigura adi kigura we adi kiguramara adi kigura we tuzamura kigurawa weka kigura tuzamura ibiganza yeme ese muriteguye mwiteguye gukingura Kanani yanyu imigisha ikishira ese nabiteguye gukingura Kanani Kanani we Kanani we ubwiriyo Kanani nukuri kingura we izire hano n'impamvu y'ubukwe bwa murumuna wanjye Kado nibwo twajemo kabisa tuza no gusura inshuti n'abavandimwe nuko bimeze muri make y'abantu batari bakuzi uri mukuru wa Kado mukuru wa Kado Kado uririmba muri Foursquare abantu bamenyereye bamuzi karirimbo yamenyekanyeho kitwa Ngashishimwe mwana ubise Ben keza cyane turanabatumiye kadafite itariki 23 urumva ni samedi ikurikiye ngiyi ejo nukuri ugize neza none hariya muri Australia njyewe kuntu nkuzi wenda ntuzi nk'umuntu w'umucuranzi ukomeye cyane w'injyana y'umukunga koko se nibyo tuzakwakire mu gitaramo uducurangire sinaje gucuranga ho gatwawe sinaje gucuranga naje muri Yarusi twaje gusa kwatakiya Yarusi azo bari ibiro bikomeye kuvuga ngo tumira abantu mu bukwe bwa Kado yeme ndabatumiye tumira abantu kabisa neza bari hirya no hino ndabakiriye ewa ndabatumiye mu Yarusi izoba ku itariki 23 iyo Yarusi sinzwo azoca wambaye aravuze ngo abarebare n'abagufi gusa muri mukunga insurance mupana